tunai khan North Korea shuai tu dictator Kim Jong-un thu cha chuan khovel pum abar khai nuclear phur thei rocket launcher somnga z apho chu lain hengral thuam te hi man ani hun chuan ram tu main pathian ven himna an be sei thei to lowang tin ngamba takin apuang ani kong dangin soitai la sipai te chakna chau atar lang nilovin chu chakna chu pathian thu nei na ain achung nung zok ti ako kane amaro chu Kim Jong-un hi hetiang thu puang tu masabar hi nilawa hun kal to apo khan lalte lalro pui te le soi tu lian tak tak ten hetiang thu hi anlo soi to thin ani mase sia tur chu chung mi te zong zong chuan anhuwa aman ante le vekani tuntuma hian bible thirna changa pathian chau tu te ngai tha tu te le nui so thin tu te engian chunga thleng thin ti kan bi chiang don ha ane Kim Jong-un thil soi poizia hi sethiam tur chuan thil thlen dan hi kan rian masak photanga ya kumin February thla khan North Korea chuan Workers Party Congress voikona kumnga dana nei thin mangin sipain soro pui tak anneya chuta chuan rocket launcher 600mm conventional artillery aya letni zeta lian chu an pho chuaka an sarkar soidan chuan hengral thuam te hian thiltin zone target nei vekin an chedon tian soya artificial intelligence an mangvek boka an thilti chiat thei dan chu ballistic missile nen ain henvel ni in an soibok ane Kim Jong-un chuan khovel ramdang tu main hetiang khol hi an nei lo ti a soi zui bok sipai sang tam tak le soi tu lian te ma ngei chuan heral thuam hi man ani huna chuan ram tu main pathian ven himna an be sei thei to lowang ti yin apuang ta ni mase sim tu aya chungnunga in ngai na hi thil thar anilawa mishing kanlo tran tir atanga thilo to zogani pathian chona masaber chu exodus buwa khan monia mosie chu ai gupta lalfaro ma izomi te chu torin avain lara khati laya ral thuam shuai tu thu pe kha riat treng ani to ang mosia le aronakha faron hian vakala lalpa Israel te pathian chuan heti hian ati thalera kapolin kut an man theinan kami te kaltir ro avatia mase faro chuan lalpa chu tungenia athu ka zoma Israel te chu ka kaltirang lalpa chu ka shelove Israel te po chu ka kaltir lovang atia faro khana sipai chakna te asakor rual le tolai lir thir te kha aring ema khati lai khan khovela mithil ti thei ber ani miawani mase chu pa ngei le asipai rual zong zong te chu pathianin azalen tir to ami te awa zui le nalama tuipui sen tui chuan aron nang ching tavek ani kha kumtam tak nuwa laldang pakhatin chutiang bokin thil ti sual chu aron nei le ta a Babylon lal Nebuchadnezzar chu khati hun laya empire ropui ber thunun tonia nam sang sang neha Jerusalem biak in ati chia pathian mi te chu sala shuain ati du da hle bokani kha ni khat chu a in chung sang atanga arama thlir lain shemna na tak thlen tu tur thu te asaita a Daniel bunglia chuan heti henen ziaka he Babylon ropui tak ka thil ti theina le ka ropui na ta na ka in pui tura asakhi aro pui lom ni atia athu soipo ala zo man lautia wana tangin olo chuka lal Nebuchadnezzar ichunga thuwa tluta aron tiani ilal thu nei na chu laksak inita mishing zinga ta no chuai ninga bong puyangin ni menga chungnung pera hian mishing ram chunga hian thu nei na ne ya adu apiang ne na ape thina ni ti isiat ma lo chu hun voisari aliamang lal Nebuchadnezzar khana chapo wangin shemna natak apaltang angai tani mitam takin tun thlenga anti du mi alo mishing thil ti theina zong zong aya chungnung zok a omti apom nuwa chau khan a hriat na alo film le ta chawani he hian thildang lam tak mai pakhat min hriatir le ta tir kaute thil ti buwa chuan Judai ram lal Herodar Agrippa tirko Jacopa thatu le
tir ko peterate tan tir tu chanchin kan hmuwa tum khat chu Heroda chuan alal puan alo hlipa alal thu thlenga chuan thuin mipui ma thu soya a thu soi lai chuan mipui te chu awin hei chu pathian o ani mihring o ani lo an tia chumi aya pathian hna ro puina hlan tur ani lain Heroda chuan chu chawmoina chu alo pom ta zok ani Bible in tir ko te thil ti mu som pahni na soidan chuan chuti hun tak chuan lalpa van tir ko chuan aron hlapa a chung lama tanga ran nung ein rap thla te na thita ni hi Bible chawin a ziak lo khati laya khovel chanchin ziak tu Christian ni mi lo Flavius Josephus apoin adil thleng hi alo chin chi ave bok a soidan chuan Heroda chu aril na tak abdominal pain khan wang khan atlua ninga chung zet ator hnuwa thita ni pathian anga ko na lopom lalpa chu achung lama tanga eizo anita ni hathil thleng hi Bible hun lai chau poni lo tam tak hnuwa sang hazakwa som pakhat khan RMS Titanic an saklain thular takle rap thlak tak mai lo chuka pathian point helong hi atipil theilo wang ti hi ani khovel long lian le nuamber ania asatu te khan helong hi engthil main atipil theiton lo ti anrin ema wangin chan himna long lifeboat po anda tlem hle ani helong hian mi sang ni zani chuang phur theya mase chan himna long ero amun chan ve chau tan om thunga ti chuan April kumsang hazako som pahnia avoi khatna tan longchol na hmun atanga achuan hu khan Titanic chuan vur thlang suin apil tani apoi ema mi sang khazanga chuangin non nan chan tani Washington pathian point atipil theilowang anlo ti longkha avoi khatna tan longchol na hmun atanga chuan hu khan teng hian vandoi na rap thlak tak atok zui tani ti chuan tuna kan thil soi meka kan kirla tanga Kim Jong Un thu soi tirap thlang zual tu hi thil pakhat awma aral thuam ta chu achang ema wangin akonga loading ta chu pathian point aveng him theilowang atia nimasela thil thleng dik tak ero adang dai thung tunhai khan North Korea hian hypersonic missile amhet chuaka masevana apu kele ta zoka asom de chu mun la taka dartani chung abung sang sang chen khat phei chu an khopui ber mitluk leding on tam tak chenna piangyanga atlak che phialani hi avoi khat thlen na poni lo tumdanga po he sarkar hian multi warhead missile an kap chuak to tian soya mase South Korea chuan kha thilan ka chuakha a hlo tling lo giu ni yin ban tlang man puang thung kungdangin soitaila ral thuam engkim aya chungnung ati te khachu atlen na hmun turpo thleng zo lo khopa hlo cham ani zok se ani miyen pathian riak thi Isu Krista an hnol na sat pole an thinlung alo sakpial tiala sulna wangin an hmangai na lo dal ta thinani zona dik tak chu khatiang thil asai chu rol khan achunga eng thil nge thleng ti zoke ni aral thuam laka ram tu main pathian ven himna an be sei theilo wangati khan midang ti chiat na tur ati chak ani lova ama point asiat mi lovin ama chunga rorel na thleng tur zo ati man mo ani ngalatia bungruk na pathian thu hian miwau khanin pathian chu deu soin a ngai love min a thia piang chumi bok chu sengdon siati min sil chiang hle ani Faro Khan chuwangin pathian chowa hunreilo da chung chu ne theilo angmaya in ngai chin te hian thil rap thla takan dong china mase hun hian thudik aron pho chuak zia thina ni sipai rual chu engang po a lian ni se technology thiamna chu engang po sang ni ma sela mihring chu engang po a thil ti theinin ngai chin maila mi tu ma hi pathian aya chungnung anom theilo ani chuwangin Kim Jong Unan pathian aya ada ro puizok a missile tam tak te chu ramdang khopui laka chitna rap thlak tak ton thleng hian an la thlen theilo ani he hianin chiang takin ama ro puina le pathian aya inda san na chu an hnuk niamin a hlo cham zia aron darlang chiang hle bok ani ole khati zong kha tuntum video kan ngai thlak thei chu ani ye